oli akadde kano ndajo sinzira okutulaba abali mutala bwa mayanja abali mawanga amanyi eno munna yetambula mu America bakulaba China ne wamwe koze rudda wajova wano mu western aha no bakulaba bagita MP5 media wama sharinga likinga commentinga nenge kisinga obukulu subscribe akola atya subscribing akwa kagambo katero tuchagenda maso nembozi ya Valentine kakati ono yomu kubalabye ku Valentine simanyi mekazi yakakuza buchanga abeerawo oba siringa 10 oba ngama 12 oba takuzanga ne musimanyi Valentine nze ndukuzikuza n'abakundwa banje netwe meetinga kwereba aho tweho umuri ngeri zo cyandenga ate kibuzi bushi no maka gwa kabo witumbana omushija abaye no mukiwe batwire no bagamba asimubwire burinda amba kwe meetinga ko omushija arahareho abe narga murimo aje ko mucya murebaho mwene be meeting oshanga bagane mbwe nk'abantu abakundana ko omushija kwagiro kwe yaje tukanje ndebo mucyo wanje arana kurwa Valentine nakunda yananga yasindika abantu byo kurugo kwa ahamurima habe nakora yabatuma yaje toruno nakurwa Valentine mwene kandi umucyo wanje hanagira ata nankunda yasindika abantu be bazo mucya habirari biziro motoka irizo zazirinka shanka munani bija bine cyumuri atkubija bine cyumuro musigazi wote yagira ata tiyiziramu ijukaba bija babizire kubega ki omukikure ngo yanakunda umwojo wodiki era kureba urunakorwa kwera no yanarhoza ninga ya inondi bihaye cyumuro nando kubihaye cyumuro bataka kimukwasize bagira ngo tiyo umuntu wathece cyumuri yatsinga ngo tuje tukuhereze ece cyumuri kubanga akikwereza ana kurwa Valentine kubanga noro nakurwa kwagana nakujasirwa abagalana Yesu wabagalana twucumanya so umushija yihaye cyumuri ateba umuntu wagira ata wakitwa tuje tukikureba ningasho umuntu wo aha wakimuhire yishukamba mu Robert umushija ati umukazi tiyaguruka yakatanka kuhura aho abojo nabakubaho alichiberanga nawe chibera bane sawa zino nabakuleta bagamba kati tu waliwo omuwala akuwadde ekimuli tena yagambe mutebe eki erinya so somono bogera bonna ne bagwayo munsi posho omukazi yagurukayo yajata ono wache bahangu na abati mjangu Teresa mukashi kwaheza jata Robert jiko wache muhire ngo wache bahire ngo bakirete ni David kubanga no muntu wabye nasubiza ni kunda mabya katorize nki mwino mukazi yahuraho ndijo mushija ko abari yabo mujya ekimurikari katukigare owagirata owabakiteze ngo tukurete kubanga wamu disappointing tubagara ekimuri mbweni yo nabakizayo kukina arebera izoba Valentine toshime kuba no giteka no mbero kwango mwana yagwisa kabwe naye kati gwenga kujasi kugundi yo ngabo ogitambuziza ogikuziza oyinago badde ekimuli bakuwadde ekimuli oba nawe just tibitambude bulungi tibitambude bulungi tofunye wadde no mwakuwa kureke kinakora siki mukazi we yatebekanisa ekimuri yakirete kunka yango mu yakari kunkwase ekimuri kunko mwisho nantine mu yadinayize ekimuri kinakora nafu nashuma family side zo witoka na jantrika ntakasho kasta Valentine niyemuri turagumuntu wangu no girota no mukunda nakitoho nakireta na jantenya sembera nindi so wateke ekimuri kakati omusajja atafunye wadde kantu nga ayinayo ko ku muntu amwagala oba no omukyala oba omuwala yena ali eyo nga tafunye kantu wadde nakamu omwa magezi ki nza amagezi ge olanti dabayo nga tiba muwadde sente tiba mukubidde essimu okitegeera wadde ka message okitegeera esawa zino omuntu oyo ali depressed kikyabazaako mazimo mbutufu wano mangu ovo ino muntu wawe nchabo bamugamba hamwasimu mukweha time mukireka ngo mukundana konkizo be
ukareyiya wesimu akemero kimutere ukashanga itaruhero off etakurabamo negambe ibintu bitakutera igereke kandi nyuma ebirero on etakwesharaho mazima ncyancendo umuntu ubwo tanke kumugenda speed intono kandi wano mano umuterra irabamuganira ushanga mbwene simwero eruheta kubasa kuruga ninga sho muna wamugitemba picuje hamwe akijaho kunkareba nkerize wamuterro mu yakoreka ngo ari bisa taniga arubwe nakuzikwisha zitari ushanga korona kugwa Valentine rwashika uka washanga umuntu yatera esimu wakiriko kalo kuvako nenga before kuvako nkubironga mento manyinti oshtegera kasanku besimiyo nga teriko buli jonge baddeko weddira ko nkugamba bugamye omanyi nze nawe tukoze eki of course obo gobembwa kati lwacho bobera no muntu amabwatyo no ino kukikore ekikubanga nchoreka ngo ayihira hwesimu mazima naye yazo kundiro Valentine naye akwiho mutwe so wano mangwizo wankero muntu mugenzi wawe wobe no kwatagana nawe zo wankero kurya akawaribye isimu yatanu kagambe bindi live ha kale so byebyo munyankole bwatu bakoze iki omunyankole bwatu bide ku cha Valentine baba